Pozitivna priča stiže nam iz Bosne i Hercegovine. Riječ je o općini Ilijaš, nedaleko od Sarajeva, glavnog grada Bosne i Hercegovine. Već 2018. godine pojavilo se idejno rješenje nogometnog stadiona u Ilijašu. Gradske vlasti najavile su da će projekat biti gotov do 2022. godine, te su ispunili svoje obećanje. Ilijaš danas ima stadion koji može ugostiti 1800 navijača. Na stadionu je sagrađena potpuno nova zgrada sa natkrivenom tribinom te je postavljen novi teren. Svlačionice, tuš kabine i pomoćni prostori opremljeni su po najvišim sportskim standardima. Vrijednost radova na gradskom stadionu u Ilijašu procjenjuje se na nešto manje od 3 milijuna eura i najveći je to infrastrukturni projekat tamošnje lokalne zajednice. Nogometni klub Ilijaš trenutno se natječe u drugoj ligi federacije, a nalazi se pri samom dnu ljestvice. Osim što će koristiti lokalnoj sportskoj zajednici, stadion sigurno može biti i komercijalno održiv jer sarajevski klubovi nerijetko imaju potrebu treninga na rezervnim terenima. Stadion u Ilijašu sasvim sigurno poslužit će i za sve selekcije reprezentacije Bosne i Hercegovine. Naravno, treba istaknuti i Barceloninu akademiju nogometa, koja će se ovoga ljeta održati baš na ovom stadionu. U periodu od 26. do 30. lipnja 2024. godine, na terenima gradskog stadiona Ilijaš održat će se trening kamp za mlade nogometaše u organizaciji Barca Academy BiH. Planirano je učešće oko 200 dječaka i djevojčica iz cijele Bosne i Hercegovine, u dobi od 6 do 16 godina. Tokom 5 dana trajanja akademije, planirano je 7 treninga, 5 u popodnevnom terminu od 18 sati, a 29. i 30. lipnja jutarnji treninzi od 8,5 sati, u trajanju od 90 minuta. Treninge će voditi treneri Barcelonine škole nogometa iz La Masije, uz asistenciju licenciranih trenera iz Bosne i Hercegovine.